Krajem maja 1919. Pupin je iz Pariza stigao za Beograd i posvetio se raznim pitanjima vezanim za obnovu zemlje. Sa američkim pomoćnikom ministra finansija Normanom Davisom je vodio pregovore o finansijskoj pomoći Amerike ratom razorenoj Srbiji. Za vreme boravka u Beogradu sastao se sa Stojanom Protićem, koji mu je ponudio materijalnu nadoknadu za troškove koje je imao tokom mirovne konferencije u Parizu u iznosu od 5.000 ondašnjih američkih dolara, koje je Pupin odbio. To je iznos od 63.000 američkih dolara 2017. godine. Za vreme boravka Pupina u Beogradu desio se jedan nemili događaj. Naime, jugoslovenska delegacija rešila da napravi odmazdu protiv Pupina. Oni su pobunili omladinu koja je demonstrirala protiv Pupina. Tom pokretu se priključila i Beogradska opština i Beogradski univerzitet. Tadašnji Beogradski dnevnik je takođe imao negativne stavove o Pupinu. U oktobarskim brojevima 10, 11 i 12 iz 1919. godine urednik Kosta Cicvarić je o Pupinu govorio najlošije što može da se kaže o jednom čoveku. Par dana nakon boravka u Beogradu 1919. godine, Pupin je posetio rodni Idvor. I to je bio poslednji Pupinov dolazak u Srbiju. Mihajlo Pupin je jedan od 9 osnivača NASE. NAKA je u stvari prethodnica NASE, Nacionalni savjetodavni komitet za vazduhoplovstvo. I tamo je on postao 1915. na preporuku tadašnjeg američkog predsjednika i svog ličnog prijatelja Woodrowa Wilsona. Mihajlo Idvorski Pupin, jedan od 4 najblistavijih srpskih naučnika svih vremena, je po svemu sudeći i najveći srpski dobrotvor ikada. Mihajlo Pupin kupil, odnosno svoji sredstva obezbedil da se kupat dve zvona, dve kambani, od koja една je najgolema i je locirana во Охрид. Та и денес, како сведоштво, е излиена со зборовите дека е тоа подарок од Михајло Пупин. Тоа била во свое време, тоа била најголемата црковна камбана, излиена во Љубљана. Втората помала камбана е донесена и е посветена во знак на загинатите учесници во Солунскиот, односно Македонскиот фронт, на гробницата на Кајмакчалан. Меѓутоа, бидејќи била многу тешка, не успеале луѓето со запрега да ја качат на Кајмакчалан, туку таа е останата во селото Брод, Битолско, и денес postoji u Selskata crkva. Trijanonski sporazum je zaključen 4. juna 1920. godine u palati Veliki Trijanon u Versaju, između zemalja Atante i Mađarske. Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca izgubila sledeće teritorije: Bačku, Baranju i Banat. Rapalski sporazum su u Rapalu, blizu Đenove, potpisali predstavnici Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca i Kraljevine Italije. Njime su bile određene međusobne granice tih država i dogovoreno stvaranje nezavisne, slobodne države Rijeka. Mihajlo Pupin je prvi Srbin izabran u Nacionalnu američku akademiju nauka, koja inače okuplja 3 akademije pod istim krovom. Danas u Srbiji ime Mihajla Pupina nose bulevari, mostovi, škole, novčanice, fakulteti.